Bos Tangkil. Sama? Siapa? Dayuni. Ngomong istri sanggup urip karo sampeyan watake doyan demenan. Oh, daripada dilarang mending sendiri pisah pegakan pegangan baik. Hey, hey, hey. Bos Tangkil. Hey, hey, hey. Bos Proyek. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bos Travel. Hey, hey, hey. 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 Siap loncat-loncat. Ubrat-abrat tuh, ubrat-abrat. Sok loncat-loncat, tangan di atas ya. Yo, waju jipo daripada dilelara. Ibu Pim. Oh Bos Travel. Oh Bos Travel. Oh Bos Tangkil. Oh Bos Proyek. Cukup kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ini rasanya Masuk tuh, asal tuh masuk. pensil ternyata bukil. Eh, Au. tadi goyang. Hop, 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 hop.
Oke, terima kasih ibu-ibu yang cantik-cantik. Teteh-teteh masih muda ya. Atur nuhun Ibu Pimpinan, mohon izin.